Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Noneho muzamura ibitekerezo. Uko isi muri mukubona ifite amahoro kubera wewe. Isi ifite amahoro kubera abakristo bakiyirimo. Ese bavuyemo guki. Isi umunsi amahoro, umunsi tuzova mu isi. Ndabarahiye ukuri kw'Imana iri mu ijuru. Amahoro tuzoyajana. Amen. Isi izocura umwijima. Umunsi tuzozamuka. Tuyaba waruzi kuri w'agaciro. Iyaba waruzi kuri w'agaciro uba wiha agaciro. Iyaba waruzi akantu ukunda abantu bazaba guha agaciro. Womenye kwitwara k'umukristo, womenye kwitwara k'umukobwa wakijijwe. Amen. Uko ndi muruzi haleluya twadutera. Yakoze ibitangaza. Yaba mwari muzi ko twadutera haleluya ikazigende igahuruka mu yandi mastate. Ikazigenda ibomagura gusatuka abadayimoni bakaza bagenda bahabahunga. Muzamura ibiganza kwanza dutereza haleluya. Mutera amabomba agenda ahurukiriye fo. Abaryamye abari mu mazu baryame basinzire kubera kuko abakristo bari maso. Dr. Sam. Dr. Sam. Dr. Sam. Dr. Sam. Yeme nimba twaye tubwizanye ukuri. Aho kwitwa icyo ndakora no kireka. Natekereje ko tuganira ijambo rivuga ngo imbaraga z'ubumwe. Sinzi nimba iri jambo narigeze kurivuga. Aravuga ngo umuntu uje kuzimya amakara nta kindi gikomeye azakora ngo azayatandukanya. Amakara iyo yegeranye agira imbaraga akaka. Ariko ishaka ngo kuyazimya abantu bakomeje amakara babaye mu mafayi barabizi cyane. Hari igihe aza cana amakara yarangiza guteka agashaka kuzimya amakara kugira ngo ejo azobone uko asubira kuyatekesha. Ngo iyo ashaka kuyazimya aza yatandukanye. Iyo yatandukanije arya amakara arazima. Iyo Satani yashatse kutumara imbaraga aza dutandukanye akaturemamwe ibice. Umwe akazavuga ngo jewe ndi uwuyu, undi akazavuga ngo jewe ndi uwuyu. Ejo twarasohotse ikanisa tuja ahantu ndicara ndareba kanyurinyuri kanyuranamo, ndareba Mana yaje we. Ndavuga ngo se aba ni babaye Imana yiteguye kuzakubaza ico yaguhaye. Izakubaza uko wagenze taranto yawe, icyo wayigenzuyemo. Izakubaza umusaruro wayikuyemo. Abandi bazabanguka wa wundi ngo basigiye taranto. Ngo aravuga ngo namenye kuri umunyamwaga. Ngo namenye kuko ngo uzusarura utabibye. Ngo fata taranto yawe ngo ndagenda ngo ndayihisha. Ngo none ngo dore ngiye. Ngo aje kumusubiza aramubwira ngo wamugaraga umubiwe. Ngo uza kumenya ko ndi umunyamwaga ngo itaranto yaje babarayimpaye ngo nkayiheza abandi bari kuriye kugeza bakayigenzura. Mugaruke mukundane mwabayumbe mwe. Tuzatureka kubeshana dukundane dukorere hamwe. Dusenyere ku mugozi umwe. Imana mu ijuru ishimwe kuko yongeye kuduheza iki gitaramo. Ndatekereza ko iki gitaramo cy'uyu munsi ari cyanyuma cy'uyu mwaka. Ikindi muzosubira gukora muzoba mwijije ndagira ngo wenda mu wundi mwaka. Amen. Hatambutse byinshi muri uyu mwaka, hatambutse benshi, hahangutse benshi. Hari abandi binjiye mu mbaraga z'umwuka wera basabye Imana, babwira Imana ngo Mana muri uyu mwaka uzaba umwaka w'impinduka, uzaba umwaka wo kwinjira mu mbaraga z'umwuka wera. Amen. Ndicho twifuza.
umugabo umwe yaratwigishije aratubwira ngo rego ngo uramusho ubuzuke ngo iyo bwaje ngo nika kwa kundi ku muntu wawe uzamuka ku maesikariye ngo uramusho nizo ziza ngo izi kuzamura kuri esikariye imwe iyindi nisubira kuza usubira uzamuke mu yindi esikariye ntukazumanuka uzugerageza kugenda uhawe uzamuka. Nimba Imana yaraguhaye impano runaka muri uyu mwaka ugerageza ubwira Imana ngo Mana ndifuza kuko nosubira nkagera ku yindi ntambwe. Mwene data umukozi w'Imana yaratubwiye ngo rego ngo yasomye Bibiliya ngo umwaka ngo arayirangiza ngo uyu mwaka ngo afite umugambi wo siko batubwiye yaravuze ngo afite umugambi ngo kuzosubira muri Bibiliya ngo akayisoma agatangira mu itangiriro akagera muri Ufunuo ngo agasubira agatangira agasubira akayirangiza. Hari abandi baza basoma urupapuro rumwe gusa yaje kururangiza akaba yahunyije akaba yasinziriye wese kandi ntimugire ngo kiriya kintu kiroroshe. Jewe sinohagarara hano imbere y'abantu ngo beshe sindasoma Bibiliya ngo nyirangize yose pe noba naragerageje wenda nko mwitangi ko muri mu isezerano urisha kagenda naja kuguruka nkiriye simbabwiraho nagarukiye bikanga ariko nkunda Bibiliya kandi nza ngisoma kenshi. Birashoboka kuko simbizi nimba nari nagira icumweru ntarasoma Bibiliya simbizi sinobihamye ariko kandi ntibizokunda ngo mpere kuwa mbere ngeze kuwa gatandatu ntarareba muri Bibiliya ntibizoshoboka. Bwana sifiwe. Ko ndaburisho nkora Bwana sifiwe. Kwiyongeza iminota nabyo umuhagarikiza hayandeba nabyo ko birangora. Hari kibazo kirimo? Bwana sifiwe. Murampanguye. Bwana sifiwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Rwandiko Pawulo yandikiye ab'Efeso. Nanone nyine araje kudufasha. Sura 4 ni verse ya 3 arangiza ya 14. Bwana sifiwe. Amen. Natekereje ko tuganira ijambo rivuga ngo imbaraga z'ubumwe. Imbaraga z'ubumwe. Hari umuntu watubwiye atubwira ijambo rikomeye cyane. Aratubwira ngo sinzi nimba iri jambo narigeze kurivuga. Aravuga ngo rego ngo umuntu uje kuzimya amakara nta kindi gikomeye azakora ngo azayatandukanye. Amakara iyo yegeranye agira imbaraga akaka. Ariko ishaka ngo kuyazimya abantu bakomeje amakara babaye mu mafayi barabizi cyane. Hari igihe azacana amakara yarangiza guteka agashaka kuzimya amakara kugira ngo ejo azobone uko asubira kuyatekesha. Ngo iyo ashaka kuyazimya aza yatandukanye. Iyo yatandukanije arya amakara arazima. Iyo Satani yashatse kutumara imbaraga aza dutandukanye akaturemamwe ibice. Umwe akazavuga ngo jewe ndi uwuyu, undi akazavuga ngo jewe ndi uwuyu. Nateguye ko tuganira tukabwira abayumbe tukababwira ngo abayumbe mube umuntu umwe. Tubwira abaririmbyi abasore bacu tubabwire ngo mube umuntu umwe. Ariko ku mpamvu z'umwanya turabivuga umwanya mutoya ariko mubihe imbaraga mu buzima bwanyu. Imbaraga z'ubumwe. Soma mu rwandiko rw'Abikorinto. Abikorinto ba mbere isura 12 ni verse yayo ya 12. Urahasanga amagambo avuga ngo rego ngo umubiri ngo ufite ingingo nyinshi. Ariko kandi izo ngingo zose
ngo urugingo rumwe ntirwobwira urundi ngo rego ngo wewe ngo nta akamaro ufite. Ukuboko ntikokubwira amaguru ngo nta akamaro ufite. Kubera kuko Imana mu kurema ingingo z'umuntu buri rugingo rwose yaruremeye irufitiye akamaro karwo kandi rufite imbaraga. Ubu nyine uku twaje twatuza hano wahoze urebesha amaso amaguru akagenda. Niki gifite akamaro muri ibyo byombi? N'amaso n'amaguru se? Amaso afite akamaro ko kureba, amaguru afite akamaro ko kugenda, amaboko afite imbaraga zo gukora, akanwa gafite umurimo wako wo kurya. Amen. Kandi ngo iyo rumwe rubabaye ngo zose zibabarana cyo kimwe. Bwana sifiwe. Nigeze kwibwiriza abantu ndababwira ngo rego ngo hazabu y'umuntu arwara nijoro, ukarwara ukaribwa bikomeye, ukaribwa ugutwi. Wonabwira mugenzi wawe ngo aguherekeze akavuga ngo njyewe singuherekeza afite ubute, imvura kwiragwa, ugutwi kwako kurya. Ariko amaguru ntiyotenguha ugutwi. Ko muri mvucyo kintu? Bwana sifiwe. Amaguru ntiyobwira ugutwi ngo njyewe sinjwaye uribwa, genda nimba ugenda baje kukuvura. Amaguru akavuga ngo habe nubwo imvura ihayigwa, habe nubwo ari mu bijaga, ndemera mpote ibijaga, genda nje kuvura ugutwi. Bwana sifiwe. Bikagenda ugutwi koko muragurya bukagenda, byamara gushika gutya bigeze kwa muganga, akanwa kakavuga, akanwa kakavuga ngo ndarwaye. Kandi akanwa ni kazima, akanwa kakabwira muganga ngo ndarwaye. Muganga akamubaza ngo si urwaye iki, akanwa kakavuga ngo ndwaye ugutwi. Ariko mwumve bene ico kintu. Bwana sifiwe. Muganga agafata ibinini, akanwa kakavuga ngo ndabizi kuko kukuvura, ndabizi ko ibinini bitanyura mu gutwi, ndemera ibinini habe nubwo birura bizane. Pano zana kungirire vuba. Yoba mwari mufishe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Akanwa kakihanganira ibinini birura bene za bindi birura bya modiyakine birura bikomeye bimeze gute. Akanwa kagasporta kakabyihanganira kakabimira, kamara kubimira ubuzima bukagenda, ugutwi kukaba kuzima. Amen. Bwana sifiwe. Ugutwi kukaba kuzima. Kubera iki? Kubera kuko amaguru yagiye akihangana akagenda, yamara gushika akanwa kamara kakasporta kakihanganira ibinini birura, ugutwi kugakira, yamara umuntu akaryama agasizira. Ariko twebwe abakristo tujane, twebwe abakristo, iyo mugenzi wawe yaguye, uzubona umwanya wo gushira ku mbuga. Kubera iki? Kubera ko atari urugingo rwawe. Kubera kuko rutakubabaje. Nicyo gituma uri mu kubona amakosa kuri mugenzi wawe, ukumva ko woya kwizisi. Aho kubabara ngo ugende urire, winjire mu cyumba uje kurira, ubwira Imana ngo Mana ndagusabye ngo ugarure mwene data iyo yagiye. Anyurashize. Bwana sifiwe. Kubera kuko wewe ntacyo biza bikubwira, kubera kuko umukristo mugenzi wawe, urugingo rwa mugenzi wawe rwarakomeretse, unanirwa kuruvura. Ahubwo wumva kuko ari umwanya, wumva kuko ari umwanya wo kurutoneka, ukabona ko ari umwanya wo kumva kuko wewe hari icyo ugomba gukora mu ruhari rwo kukunda kumubabaza kundi.
nimba twariyangaje tukitwa ngo turi abayumbe, nimba twaremeye umuhamagaro wo kuba abayumbe, nimba iryo zina twararyiyemeje twumva ko ari iryacu, ntitugomba kuritukisha. Amen. Ahandi mushaka ngo tubwizanye ukuri. Amen. Ejo bundi tibakoze igiterane. Ninde hano wagiye? Mwabuze iki? Mwabuze urukundo, mwabuze ubumwe. Amen. Amen. Zagenzura ibintu cyane. Ejo twarasohotse ikanisa tuja ahantu ndicara ndareba kanyurinyuri kanyuranamo, ndareba Mana yaje we, ndavuga ngo se aba ni babayumbe baraye babuze amafaranga yo kuja mu giterane. Aba ni babayumbe kweli aba ni babayumbe. Narengize ngo sakuriza harya ngo kurya mwaza mumbona kurya nimwe naza ndeba gusa, kandi nanje narindi yoga. Bwana sifiwe. Ikigorana cyarambaba cyane ko ntakibayemo. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Timuruze mwisubiremo. Twaravuze ngo uyu n'umwaka wo kwisubiramo, kandi wewe ku giti cyawe. Yeme nimba twaye tubwizanye ukuri, aho kwitwa icyo ndakora no kireka. Imana dushoboze tuzoganira uyu mwaka, tuzoganira n'abayumbi. Mujenge kamati vuba nitumara. Bwana sifiwe. Batagiye kwirata ngo ubwo baraye bamugize nako. Bwana sifiwe. Tuzoganira, kandi tuzoganira duhuza, kandi tuzoganira twubaka ikintu kizima. Niko pantekereza. Abapasiteri saba kurwanya umurimo, abayumbe sinsaba kurwanya abapasiteri saba kurwanya abayumbe. Twese turiko turakora umurimo umwe, umurimo w'Imana. Nimba munyuzura uruhande abapasiteri bakanyura uruhande, twese umurimo n'umwe tuhaye dukora, turiko turakora umurimo wo kugarurira abantu kuri Kristo Yesu. Bwana sifiwe. Dukora umurimo nk'abazawubazwa. Umuntu wese, Bibiliya yavuze ngo Imana yagabuye impano. Bamwe yabagize abungeri, turabungeri kandi tuzobazwa iby'abungeri. Namwe muri abayumbe muzabazwa, muri abasenzi. Imana yabonye kuko muri abo kwizerwa ibagabiza uwo murimo. Bibiliya yavuze ngo bamwe yabahamagaye ari abungeri, abandi yabahamagaye ari abarimu. Apana iyo tuvuga abarimu n'umwarimu wigisha ibya Bibiliya. Abandi yabagize abahanuzi, abandi yabagize abavuga butumwa nkuko kwa Ivani ni umuvuga butumwa, ababwiriza butumwa. Kandi buri muntu wese azabazwa icyo yahawe, azabazwa urugero rw'impano Imana yiwe yamuhaye. Abaririmbyi muri abavuga butumwa muzobazwa icyo Imana yabahaye gukora. Nimba mudahagurutse ngo mushigikirane mu baririmbyi, nimba mugenzi wawe Imana yaramuhaye impano yo kuririmba, ukumva wowe ntiwoshigikira ya mpano, ariko kandi twese ntituzobamo gutera indirimbo. Uw'Imana yahaye gutera indirimbo natere natwe tumufashe. Amen.
dushigikirane, dukomezanye, dukundane mw'abakristo mwe. Bwana sifiwe. Tuzabiganira undi munsi, ariko uyu munsi icyo nashatse kubabwira ni ugukomezanya ubumwe bw'umurimo w'Imana uwo twahamagariwe gukora, tugakundana, tukubahana mu murimo. Umuntu wese akagenzura impano yiwe Imana yamuhaye kandi akayikoresha neza, kubera kuko impano Imana yaguhaye, Imana izakubaza uko wayigenje n'icyo wayikozemo. Bwana sifiwe. Imana yiteguye kuzakubaza icyo yaguhaye. Izakubaza uko wagenje taranto yawe, icyo wayigenzuyemo. Izakubaza umusaruro wayikuyemo. Abandi bazabanguka wa wundi ngo basigiye taranto, ngo aravuga ngo rego ngo namenye kuri umunyamwaga, ngo namenye kuko ngo uzusarura utabibye, ngo fata taranto yawe ngo ndagenda ngo ndayihisha, ngo none ngo dore ngiye, ngo aje kumusubiza aramubwira ngo wamugaraga umubiwe, ngwiuza kumenya ko ndi umunyamwaga, ngo taranto yaje babarayimpaye ngo nkayiheza abandi bari kuriye kugenza bakayigenzura. Haravuga ngo rego ngo ni mumufate ngo mumubaha amaboko n'amaguru, ngo bagende baje kumujugunya kuko ntaco yamaze. Ariko ngo yasigiye zibiri, ngo ye baragiye barazigenzura ngo barazidandaza, ngo aravuga ngo wasigiye zibiri, ngo rego ngo narazidandaje, ngo none dore nazanye zindi. Impano yawe Imana yaguhaye wayikoresheje mwike. Amen. Aho ndi Imana ndeyo baraguhaye impano ukumva kuko ari umwanya wo kwirata ku bandi. Imana yaraguhaye kuririmba ukumva kuko wewe uri igitangaza, ukavangwa ngo uyu munsi sindirimba nitaririmba ngo korari zo bipfuye. Bari mfite uburenganzira bwo kuyikwaka. Niyo nyirayo. Impano ni ubundi impano ni kado. Impano ni kado. Ni Imana iziduhera ubuntu, nta kiguzi tuzadukora kugira ngo duhabwe impano. Nta kiguzi watanze kugira ngo umenye kuririmba, nta kiguzi watanze kugira ngo umenye kubwiriza. Ni impano y'Imana. Amen. Bundi impano ziratandukanye n'imbuto. Hari impano 9 zanditse mu gitabo cy'Abikorinto, hakongera hakaba n'imbuto 9. Amen. Izo zose zazigenzurwa n'imbaraga z'Umwuka Wera. Impano yawe Imana yaguhaye uyikoreshe neza, utikubita ku mutima nk'abane Nebukadineza wikubise ku mutima aravuga ngo Babeli wanje ngo narakubatse. Imana iramureba iramubwira ngo Babeli si yawe, nta na ruhare uyifitemo, ikikwemeza nuko no kwahura ukagenda ukaja mu ishamba. Imana iramukonera umwanya mutoya gusa ngo yikubise ku gatuza. Imana iramubwira ngo uyu mudugudu wo uvamo. Haragenda atazi yaja arinjira mu ishamba. Bibiri zivuga ngo yagize ibihe 7. Munsi ngo ubwenge bwamugarutse. Bibiri zivuga ngo fahamu zikamurudiya, ngo umunsi umwe ngo ubwenge buragaruka, ngo aje kugira ngo asanga ari mu ishamba. Ubwenge ngo bugarutse. Bwana sifiwe. Ubwenge bugarutse ngo asanga yameze ngo inzara ngo zabaye nka kwa kundi kwizinyunda, ngo yarameze ubwoya bumeze nk'ubw'inyamaswa. Umugore wiwe n'abana batazi kuko umugabo Imana yamwangaje ataba mu rugo. Ibikomangoma byose biri mu activity y'umuhana yayikora, ariko umwami yova mu muhana akagira imyaka 7 abantu batarabimenya. Imana igira ubwenge, Imana igira kwizikora wewe gutandukanye nuko wewe utekereza. Imana iyo mpano Imana yaguhaye yayiguhaye kugira ngo yifashe abandi. Nimba Imana yaraguhaye impano yo kuririmba, uzuririmba ufashemwe abandi, si yawe tukazuyiratana.
Amen. Nimba Imana yaraguhaye impano yo gusengera abarwayi, uzi ubasengera utumva kuko ari we, uzi ubasengera utumva kuko ari ibyawe, uzi ubwira Imana ngo Mana ndagushimiye kuko wangize uko. Bamwe ngo yabagize abavuga butumwa, abandi ngo yabagize abungeri, abandi ngo yabagize abahanuzi. Bwana sifiwe. Abo bose ngo kwari kugira ngo umubiri wa Kristo wubakwe. Muhaguruke dusengere ku mugozi umwe. Muhaguruke dukundane mwabaririmbyi mwe. Tubahane. Nimba mwabaye perezida nawe uzoba perezida wa korali. Mumwubahe, mumucire bugufi, nushaka ube waramurushije n'amashuri. Ariko mwubahe kubera kuko ari impano Imana yamuhaye. Mugaruke mukundane mwabayumbe mwe. Tuzatureka kubeshana, dukundane dukorere hamwe. Dusenyere ku mugozi umwe. Tubahane kandi twubahe n'ubuyobozi. Amen. Burya iyo umuntu yubashe ntawe utobwubaha. Iyo wihaye agaciro ntawe utoka guheza. Amen. Nimba ushaka ko abantu baguha agaciro, uziha agaciro. Nimba ushaka ko abantu bagukunda, nawe uzobanza ukunda abandi. Nimba ushaka ko bakubaha, uzobanze wubahe bagenzi bawe. Gusa turarangije umwanya n'umutoya, ariko gusa icyo mbasabira mwabayumbe mwe, mugende muhaguruke, mushigikirane, mukundane. Twebwe tuzaturushwa na simbizi. Zanumva ngo abarozi bagira ubumwe bukomeye. Gwiye bamujanje ikintu bamubaza bama bamushumbusha. Ariko twebwe twabaye abo kwaraza. Tworushwa n'abo bantu gukundana, ariko twebwe tukananirwa gukundana. Tukananirwa gushigikirana. Wazubona mugenzi wawe ari aho yatebagaye ukagerageza kumugarura. Nimuhaguruke mwabaririmbyi mwe, muhaguruke mukundane. Mwabayumbe mwe, muhaguruke mukundane. Kandi nimukundana umurimo wanyu uzokomera, kandi umurimo wanyu uzatera imbere. Ijambo ry'Imana ritugaze. Amen. Reka twongere ijambo ry'Imana amashi. Reveragize neza, Imana muhereze umugisha. Dr. Sam. Dr. Sam. Dr. Sam. Dr. Sam. Dr. Sam.